Hastene lokorok Gujarat samuk tangna thang jungjala kalaimani yagol o kok to mana srai srai lokorok saima khana Tiprasa news channel bising tinongoi phiaba lokorok ni koimong bai Sanjay Deborman interview na de hingoi Tiprasa news channel Debormano Tiprasa news kok sukmani yagol Sanjay Deborma saka borongkana Kailash Deborma o sungsane yakare thangmani eba Kailash Debormano buthurmani jagago bini kono yakare hingoi lokorok no koikha khanane dinarok Tiprasa news channel bising te Iko ang tabuk borok tabuk sahro ano iko nono kes bariya ko nang fight male pidi nono kun khaya kichu khaya nai sahro kanan do kisa acha takuk Sanjay Deborma kok to mon bising te saima kha eba jeng borong gana Kailash Deborma je o sungsane yakare thangmani eba bo busaran naina thangmani bini mangko thimangkha busu bulungo abro to ye bini family tabuk sai tongo je nungsu buthor kahini amon tama sana musung kok toma kok kobai toma amon ksa sade thima to ang bono nugia thima to thima nukha angko photo kai to nukha busu bulungo laijak ngakai butham ka ang buthaya ingse borok tabu ano nungna buthar hunoi nahari hunoi kuthoi nahari hunoi dagi tongo tabu ni acha nono to company ni borok bo je pile packaging company ni nono call khaijak je kuthoi mango thina na phaiding gai nong call yasa kya hingai samani am basu jate kobai abang kai ko borok sawo angko nung kuthoi nahari angko 3 gonta ni bising nung na yang kai rang 1 lakh phadi jodi sarang 1 lakh phayang kai nung nahari ini borok sawano ngai ang malik no call khaigro na ang malik no call khairoi malik no ang call khaika malik rohna kok gari guru jotno ready khnau ya knoi najak ngai 6 ri phanyani hnoi bo sahor malik ngai apro ko busla okra bo dengfol malik ni yago no sar ngai busla dengfol no tlang sangsi ri sar nong yago sing ngai jedesi hnoi ang sahori kata ngai malik sahoro ngo ayang ni borok man khairo busla na tar hodi sojino matlangai sawngai ang khaito sar ang tirbrao sokojak ganaw sokojak acha nini loge thangmani se father hastia busala khorongni naina thangmani phiaba nini loge train me thangmani yagolo bo nungsago je bo janlatai khe labrogoi ba kalai thangai samani janlatai kono সময় train bisini kalaya phiaba nung kok toma srai lukurok ni khukte sana musugo mane sina musugo tamongka tamoinya koboi kok toma nung srai ke lukurok no saimano acha ko train ni da angko jandala tuja bakle kya jandala tuja da bakle ya kento jandala ka ang log naikha o de borok samani kok bai ei jandala ka kuar no ang sudu si bakle mano asa ka ngo jandala ngo rot kroi sai bokle ma ang nugia sar ngo jeo ngo nuknai nang acha khoroksa borok busala no naina thangmani bo busalam se naina thangai ke bo batamani ba bukhlainai jalatai amon tui tama sana musugwa no lukurok no bumtiki tamni bagi bakla kya tamni bagi bakla ya bana bakla kya ba bakla ya sung borok sinana thamani gai abo bumtingi abo obostang khana abo angbo saimi ata kam kai soi bo jaga abo jebo labrogoi okhuroi turukmani hingmani bo jaga labroi okhur bo jagan bungtamo ba rail station Kota station sir Kota station tabu Rajasthani bising nai go Gujarat bising ajaga ang police rong sungai mani ta ke nungoro khroina eba bokalai mani yagolo no train ni eba station master bai no kurungoi borok bai saka da jachini borok kalai turuka aborok no kokri saka o jaga sale saja ang ebre go cover ngai man jai thang ang sudu bonor tunga simji chesa khaitongsu ke nung lai thangnai salobo sago je udino nini kokse milia eba khapia nung sago waisa naitoka police rok thangai waisa thangai nung naitoka 10 kilometer suk i rutuka abo kai ko je o kung nung nai rok sawano ko 3 kilometer haingono hino gai jung ko police no tlangai ang police no tlangai rutu mane 3 kilometer ni se bisir tu kya nung nana tasing poila kok sumani yaglo ang nana sungpur nung sago ang kiri jagai naitu beta bu sago naitu nini kok se same to same eba kok mili rei saimia kubai kok to man lukurong srai sade nini bai ka hamnong nai abo kai sar rutukma abo kai o je kalai puru rutungmani kok se sawang kai o je ang nogo pirong mani kai ang kirui piro kata
ke no hastio ki filia phia ba guwahati se nang bere tongo eba je nang gujarat ni nogo ki filpuro bo nang guwahati sopai kengoi chini tiprasa news channel bising to poilan chimi paithak jo to nang chungbai kuruin tongo phia ba nang tamon bagai nogo phaya khare tongo am tui kisa sadilo korong na abo hingkai ko ang darno rutuin tongo rutumang adino ang dingo sopakia rutugoi गुवाहाटी वो हरो सब क्या राजस्थान से जतने कलायो हिंके लाब्रगो हिंके आनो गुवाहाटी वाले बाहे के मानायो लोकोनो ताको कॉलेज देबर मानो अब्रो सर आं एब्रे किरुई आं इंगो खारी फेमिली बिजिं तै आं किरुई खारिमा फैया बनो बुरु बुरु बुखा आंगाय ते मालिक नो बार बार फोन आं सारिनो कलाय हर दङ रुतुगार गिजा सार नै दै आंखै तै थांमालिया आं तो आसु आई निंगरो पाल सामी चाप माया याबन बागे आं खारगलाय मा फायकेता किरुई एकदम बखाबो ताबक ने दाराने मांको थिनो गुजरात हास्तियो बाहाय खबर ता बनो नायनान थानाय नों ना अरनो जे बिनि नुखुंनि बिसिं दै साइमार माने के अरनो सामं पाइरो सिदि एबा अरनो सगै पाइदिन सामाने अ बासुक जरते कबै एबा नों तामो साना मुसु गमन तै आबो गै आं हिनि बाइके नाहार मासिना सा आंगो आसु अर नगो सगै जांग तिरबिराबो आबो रांखाय बर मानस सार आनि यागो खक्सबन रांक्रै कम्पानी बरक साका जे ताखो सन्जित देबर मानस जों नाफायदिं माने ब नाफाया एबा कल ब रिसिभ खाया जों बिनि फ्लाइट टिकेट फना तानाय रनाय बनो नाफायनि बागै मांको थिनि हिनि साजाक आमन तै नों तामन बागै थांलिया एबा ओ बिसिंगो जे कक्तबा हुइजाक तामतं कम्पानी नि बरक साहमनि गगाय सन्जित नंगो बुसलानो माना खायो ननसि फायदि हिनि साहरो आनो अंगो मालिक सार आं तै फाइमालिया नों किसा व्यवसाय कर हसिरि अ बुसलानो न तलाङै सयनां गगाय आं जानो सुबुजाक हिनि आं मालिक न साखटा के ताबक नों आमचायो एबा कामियो बाफोर सफायका इको तिनि सफायो के सफाय माने यागो कोनो कक्तमा एबा बिनि नुखुंनि बर रगबाय कोनो कक्ति सारका नों उंगो उसुकांगो मियारगो गगाय नों जेजबान तंगलि जेजामन तंगलि निनि फोन नों खलायमानि निनि सिम कम्पिउटार जाकजाक आबजतन सुनुगि तंगो नों खारजाक जनि साव गाय ताबक सुजुरा नाय माथां र एबा पुलिस रगनि नगो फायै जा कोनो इनक्वायरि खायका बा आबरं ताबक सुजुरा खलाय जेगेको सर आं इको दारि नगो फायकेता गाबन ननो कल खायना हनै खलायमनि ताबो के नों फायै नगो फायै बिनि नखुंनि बरक बा कुदि कुरंखा जे काहाम हामिया ताम बाहायंखा बाहायनिया आबो त ननबो साजाक जे ताखो कइले जबन नखुंनि बरक काहाम हामिया सिनि फेमिलि फाय मालाय फायदि हिनै के नों के तामन बाय किरि खारितं अमन तै ताम साना मुसुकबनो अच्छा सामनो अब न इको आं करि फानो मा संमिया मालाय खेपो आं सावरै रुइ मालाय दि हिनै गै बसाजक साइरपो काका न तुई फायदे काका न कुनु खलाया जों काका न बन बताक बन किरनान ता किरिदि कुनु खाया बन तुई फायदे समसुदकै सालायनानि जों हिनि साइर हपो गै अबनो आंखाय जे बरक जे सामति गै आगि रगो अगो सामं गै नों जे नन कथां रम पायरनाय केस रिया गै बाबनो खलायमा हाके खलायनाय हिनै आब सामा सामाबाय आं उसुरि मा सार हचक के पाइथागनो लुकुरंग ताबो साना मुसुक पाइथागो लुकुरंग न गै आं कुनु गो बरक दारानो तलाङै आं खालिबो रांजाया आं गो बरक आं गो लेबार न नाना हिनि थांमानि फायदे हिनै आं सासे किउ हिनै तलांमानि गै तापुर बुकुर नरक आनो किसा फायदे आं कुनु आं दारानो तलाङै निजिनि आपन दारानो तलाङै आंबो थाना हिनै तलाङै आबो ना खजाव ताखो बेलायनो हामबाय सन्जय देवरमा